ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa noma ningathuka nithi siyathakatha ngeke siyekuthaka nina ngicela ukudlala ngoba nani niyagijima niyothaka nibuye nizosiganga nigubhela amabhodlela emihosheni nimemeza amagama ethu impilo zethu nifuna ukuyivala ngasho ngaphambilini ngathi imvelo iyabubula isintu siyabuya lempe nayo nokukhanya izonhlula uthi omunye ukubona umuntu ephumelela phambi kwami kuyangehlula umthwalo onzima uyangisinda yazi yayimbi inhliziyo yami ngisacela ningisiza ikusasa labaningi ngaligubhela emathuneni ingakho bedonsa kanzima empilweni angishaya nawo nembeza sengibabona bedayisa street ngeziqo endleleni ngiyathandaza kuNkulunkulu ukuthi angangiphi ingane ngoba ngifuna ithatha ukucabanga kwami nenhliziyo yami ngoba mina ngiyafana nomuntu oyisilwane ngiyaphila kodwa ngaphakathi ngifile ngiyacela inkosi ingisize nginwele babukela emakhaya igama lami uSimnike Imbongi ngiyanamkela futhi khona la kumcebo umfana kaGogo YouTube channel ngicele kodwa umkhulu anibingelele Thokozani bakwethu mina ngumcebo umfana kaGogo ungcobo omkhulu uMashiya amahle ufuze fulalo unyuswa iqade lihle thina ke safaka umuntu enqinqa savuka sakhwifilanga thina maye amadoda ebiya ngamahlahla sebiya ngenkomo sengisho mina kunompunyumpunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka namasokaza kuthiwa ithambo lenyonga lihlabela imzondayo kuthiwa yahosha Nkosi yami yabona mfowethu yazi mfowethu mengibukisisa kahle inkondlo zakho yebo awukhethi ubhaxabula yonke indawo mntaka baba yabona ngendlela owenza ngayo mfowethu uthi sathe abantu bavuya ngala ubushana abanye abanenhliziyo ezimbi mfowethu umuntu ngoba umuntu onenhliziyo embi uyazazi futhi uyazazi njalo mntaka baba ukuthi mina nginjena futhi nakhona futhi ngiyingcindezi kumphakathi kodwa ukafuna ukuyiduduza ngokuthi anembe abanye abantu ngobende angalidlanga izinto engisho uthola ukuthi mina mfethu nginenhliziyo embi kodwa ke ngitoxic ngalendlela leyo ukuthi ngizofuna ukuthi before ngikwenze okubi ngiqale futhi ngibone wena ungathi usephutheni ngiyakiphutha lakho bese emva lokho kuyimanga ngikwazi ukuthi ke ngihlabe ngalameve enginawo khona ngaziba nomzwangedwa ukuthi ngikwenza into yabo lonto le so kunabanye abantu mfowethu uthola ukuthi umuntu uzokuqala kuprovoke mekuprovoke ukuprovokela ukuthi yena akwazi ukutshala le mbewu yakhe enokungcola ukuze wonke umuntu ezokwazi ukurecruiteka abe ngaphansi kwale mbewu le yena ayiyona ayimfowethu ngeke baze bayiphilisa kabuhlungu abantu emhlabeni ayimfowethu ngeke mfowethu uyabona inkondlo zakho mfowethu ziyaphilisa inkondlo zakho ziyadabukisa inkondlo zakho mfowethu ziko konke mfowethu ongakucabanga yabo nje mfowethu angisho njalo mntaka baba mkhulu ukuqala nje siphambili ne kunokuthola umuntu mhlawumbe mkhulu uyohlolelwa kuthola ukuthi ayi izinto zakhe ayilungi ngoba mhlawumbe kunengubo thizeni yakhe eyantshontshwa kwayokuhanga ngayo manje mase kuyisimo somuntu othola ukuthi ekhaya bambona ukuthi unenkinga uyagula kodwa akafuni ukuhamba ayelaza uthola khona usizo uyalwa kuyakwazeka yini ukuthi njengomndini sithathe ingubo yakhe sihambe ihambe yokwelashwa njengoba ikwazi ukuthi ithathwe iganga injalo nje ukhumbule phela ukuthi even nomuntu mekufaka isichitho umuntu mekufaka isichitho uyakwazi ukuthatha impahla yakhe ahamba ayoyisebenza and ukhumbule ukuthi empilweni khona okuhle khona okubi yonke into ekwazi ukwenzeka kwentembi iyakwazi ukwenzeka kwintenhle yonke into ekwazi ukwenzeka kwintenhle iyakwazi ukwenzeka kwintembi yayizwe engisho mntaba so izinto mfethu esiphila ngaphansi kwazo lezi mfethu ukuthi mina mengikwazi ukukona kukhona umuntu ongakwazi ukwenza okuhle ngayizwe engisho so ungakwazi ukuyithatha impahla yomuntu uhambe uyesebenza in a way yokuthi mhlambe ufuna ukuthi lo muntu azinze mokuthi lesijise mhlawumbe kuyisigebengu isigebengu kade sihluphe endaweni usuyabona ukuthi lesigebengu sesihlule sesobulawa manje uthathe into zakhe uhambe uyeyisebenza ukuthi lo muntu lo athi ukuzenza kancane yabo athi ukuphuma kulento le ayitshela ukuthi yena uyiyona enakhona mhlawumbe bamshaya ngezinto zokuthi athi ithibale kuyenzeka mfowethu bese abuyele endlini bese lokho kwabo umuntu ukuthi kabanye ke mfethu bathi mebekwenza lokho bakwenza kuze kudlulele uthola ukuthi uyabona umuntu ke manje ke useyintotsoviyane nje engathi inethiwe ayisakwazi ukukhipha ithukundiza phela njengazo zonke intotsoviyane sinethiwe nje sakwazi ukwenza lutho same thing futhi nanakhona ukuthi ke umuntu umoya umfunela umsebenzi noma umuntu oyifunela umsebenzi uyakwazi ukuza nempahla yakhe azoyiqoka kwi-interview
Yeah. Bengakwazi ke. Yeah, uyakwazi ukuthi ayilentuzana ku-interview. Yazi ngikutshele mntaka baba ukuthi ngiyacabanga ukuthi phela lezi zinto zibuye zigange futhi yabo. Ngiyacabanga ukuthi kumele ngiqale lento leyo ukuthi abantu bangilethele into zabo. Ufike Ngibasebenze. Yeah. Umuntu alethe impahla la kumina ithi ukuthintwa yimina nje kabili kathathu bese emva lokho ahamba umayinela lo muntu le bese ayaqoqa. Ngathi lo kuzosebenza kakhulu. Yeah, noma abantu bangilethele ama underwears abantu. Yeah, ulethi underwear umuntu wakho noma yabona ngicabanga ukuyiqala nje next week leyo ukuthi wonke umuntu oza kumina esigodlweni ofuna ukuzolungiselwa i-relationship ngicela ngiphathele i-under yakhe. Okay. Or aphathe iphenti lalowo muntu loyo afuna ukumsebenza. Angikhulumi nje kakhulu. Yeah, angikhulumi kakhulu. Ofuna ukuthi ngimsebenzelele iphenti ngicela ukuthi athumele ukuthi use Cape Town bangithumelele izinto kaPep. Okay, then mina ngizothatha mina lezo zinto angishiyele nenamba ngaphakathi lapho bese mina ngiyasithumelela leyo nto le. Ngiyayiqala next week. Uzazoshuba. Ngiyayiqala next week mntaka baba and sengizoyifana ku TikTok ukuthi wonke umuntu ngizoyisha idate la ngizoyiqala khona. Wonke umuntu onomuntu ngicela ukuthi angithumelele iphenti ne-under yalowo muntu loyo ngimsebenzele yona ngizomtshela mase ngilitholile ukuthi ahlali la uhlala eCape Town uhlala eDurban ngizomtshela ukuthi yazini ngisacela ukuthi ke umulethile lelo phenti lelo ngiyokutshela ukuthi okay sengilitholile iphenti sithine sokufonela sesilitholile iphenti lalowo muntu sesiwatholile wonke amaphenti sacela ke manje ukuthi ke senze kanje yabo kusazoshuba phela eqineni mfethu ngilapha indaba zama relationships ukuthi ngiganga ngicina ngakuphi angisahlangani manje bafu long abantu bephilile sengiyasebenza manje mntaka baba sengiyasebenza manje i-festive phela abantu bayabaleka kumele basondeze njalo ke mntaka baba injalo wonke umuntu onendoda yakhe oke wabona iphenti noma i-under yaleyo ndoda akangithumelele yona ngimsebenzele ngimbambe lo muntu angahambi ngiphinde futhi nakhona ngimenza ukuthi asangane ngawe ngiphinde futhi nakhona ngimenza ukuthi acabange wena ngaso sonke isikhathi menemali phinde futhi ngimenze lo muntu loyo ukuthi akuthatha ayokufaka emshadweni if ingasebenzanga leyo nto ufake leyo mali leyo ngicela ukuthi ucela i-refund yakho yakuvuye kwa wena mfowethu mina suthi yabona manje sebezothakathela mina ke manje ngoba ngiyababona most abo manje bayahluleka mina nje nginama relationships awu2 successful akekho umuntu oqabana nokwethu akekho umuntu oqabana nomunye ingakho ke nabanye ke manje ngoba ngiyababona bayahluleka ukuzithakathela lethani la maphenti kumina nginithakathela lethani la ama-under kumina nginithakathela emba lapho ke bokhona amakhehla nizobona umsebenzi wami la ungakhona ene bazoba nenhlanhla ngoba phela amakhamba athinta uwe nalento futhi amaphenti abuya athinta uwe injalo nje mfowethu usakhuluma ngokuqala mkhulu ngaphambi ukuthi sibafonele ngibonile nanokuthi ngibone kahle na ukuthi njalo mawune special mkhulu kuba neproduct entsha oyi-introduceayo and futhi unendlela yakho lama product yokubapha amagama so ngifuna uku-understand ukuthi kuthini kuwe mhlambe mangasho ngolimi lasekhweni ukuthi how does this product come about yabo ukuthi kumele manje ngihlanganise lokhu kuze kuphume lokhu kuthini kuwe because every time mangibona mkhulu hlezi kune product entsha oyenzayo yabona mfethu ngiyahlanganisa amakhambi ukuthi ikhambi ngiliqamba kanjani akusho ukuthi sengiliqamba mhlambe ngoba ngiphuphile or ngibona idlozi lithi singabaqambela abantu amanga ngiye ngifuna phela ukuthi inkamu zami ngihlukanise nami lento ifana njengengane encane uma usunengane ingane uyakwazi ukuthi uyisungulele igama according to lento ofuna ukuthi ingane ekhulu ibe yiyona yabo njengami nje mina ngaqanjwa ngegama ngathiwa ngumcebo ubaba efisa ukuthi ngibe umuntu ocebile ngiyabona ukuthi ngiyasondela nekhehla lami kulezi ndawo lezi okumele ngiye kuzona yabo ngiyasondela mntaka baba ngifuna uqamba amanga yeah so kuzoyenzeka ke mfowethu ukuthi ke nakhona mengenza inkambi ngiye ngiqambe ngegama yabo nje kuno Blue Magic kade ngisanda ukukhipha into engenza ukuthi ngiubize ngo Blue Magic ingoba mfowethu ngike ngabuka amandla lwamuthi onawo ngathi mina ayikho enye into engingayisho ngaphandle ukuthi unomlingo yabo unomlingo yabo and into engenza ukuthi ngithi mina uBlue Magic ngawuqama ngesingisi ingoba sengifuna ukuthi wonke umuntu nongalazi igama elithi mlingo
akwazi ukuconnecta naleli gama elithi magic. Phela sinobuhlobo vele ngaliya. Ikanjalo-ke mfethu. Siphinde futhi-ke sibe nesiwasho kuthiwa isibhakabhaka. Isibhakabhaka-ke mfethu-ke sike sawenza iy'manga. Sike senza iy'manga isibhakabhaka. Kodwa ngeke ngize ngikhulume kakhulu ngaso ngoba mfethu bayazi abantu abaningi ukuthi kwenzakalani ngey'mpilo zabo lapha ya. Baningi vele izinto zabo ziyalunga kuyaqhakaza. Njengamanje vele mkhulu ake sibheke laba futhi abake basizakala ukuthi bathi usho kephi la kwiletuzana. Hayi mfethu ngathi namhlanje singaba nenhlanhla abantu basheshe bayenze lento mfethu yabona. Testimonies. Okay. Testimonies. Sashafu. Alright ke sesiyobheka ke manje ke. Hayi sathu iyalwa. Kodwa ke mfethu njengoba ngiyenza kanje khona ngeneka ngephutha. Hayi sasingena kuyena shothi ukhethiwe. Yabo uzikhethe ukhethiwe mfethu asivele senze. Isiyodibana phambili. Samthola. Hayi ngenzeka mfethu ngenzeka. Ngenzeka. Yabona ukuthi ana data Nkosi yami. Alazi khona. Ayazame nomunye mntaba, bazame nomunye. Okay. Hey, iyaqineka man. Yazi phela bese special namhlanje. Hayi. Traffic. Angazi noma mhlawumbe ile bhala testimonies or testimony. Le testimonies. Okay. Yeah. Hey mfethu iyanqaba hey. Angiyazi mina nje okay nabo bese beveli. Yona inokustress besincinisa. Ungahla nje mkhulu. Isafreeze nyana. Ube wangena futhi komunye. Hayi azivele senze. Vele sale sesimzama. Calling. Mina ngisazi ukuthi yona yiphi indlela esingenza ngayo labantu laba Ukuze sibathole fast mfethu kodwa ke mhlambe emva kwalo akusenani mntaka baba akusenani asenzeni kanje zame mfethu yabo iblockile mntaka baba iblockile inqabile inqabile mfethu testimony phela ngifuni ukuthi sifonele abantu mfethu uthola ukuthi umuntu sesimbeka on standby usiyafona ngoba amaplan lawo asifuna amaplan la ekhaya usezolungisa ukuthi kumele ngithi sifuna yonke le nto le sifuna ukuthi mesikubhedelile usitshele ukuthi hayi cha kodwa la ongashayanga khona yabo le nto le mesikushayele kahle usho futhi ngathi nina niyayenza le nto yabo niyayenza le nto le ungitshele mase futhi ungangena ihamba kancane nokuzama futhi athi ngibambela phezulu okay alright hayi usizwe bahlupha ngento eyodwa nje mfethu ungabi naye amadatha mina ngiyazi nje ukuthi why ngempela ube nocingo ungakwazi noma mhlawumbe kuba ne-Wi-Fi ke ongconywana ke wathi kade ngingekho endlini Nkosi yami awu kodwa ngiya-understand phela Nkosi yami yabo nje mina ngilana namhlanje ngithola nje bonke abanganayo ilentuzana ama direct calls wona mhlambe ngcono senza ama direct calls yabo mntaka baba hayi sivele senze onangi i-ring kodwa uthi mhlawumbe Thokoza makhosi alright khehla lami ngiyaphila ninjani hayi siyancenga nathi mfowethu siyancenga kufani akanjani makhosi
Yazi lana ke mtaka baba sinelentuzana sinento esishuthayo yaka lentuzana yaka YouTube. So njengoba sishutha lento yaka YouTube besicela nje ukuthi ke khehla lami usho ukuthi wasizwa iliphi ikhambi ngoba siyabona ukuthi usinikezile i-testimony. So usitshele ukuthi usebenzise liphi ikhambi and likhambela kanjani manje. Thokoza Makhosi. Makhosi mina thenga elakhambi elina 9 days. Lapho ufutha 9 days kodwa ukapa 6 days. Yeah. Kade ngihamba Makhosi zonke province. Ngasho ukuthi maybe kumele ngihambe ngiye kwelinye ilizwe ngoba akekho umuntu okhona ungisiza. So into ngacabanga ukuthi noma mangithwale man ayikho enye indlela. Ngithwale ngazi ukuthi hayi if bayangithatha na kanjani mina at least ngizamile ngempilo yami Makhosi. Yeah. So ngabrowser ngakubona ngacabanga maybe ngabantu abathatha ama chance anyway but kathi ngizame anyway but ngabona ukuthi no man 250 ingane for into eyiningi so ngayitshela ukuthi no man kathi ngithatha ama chance Makhosi ngasebenza first day second day third day ukugaba yeah bese ngiqalile izinto zami zokuthwala Makhosi and then ngashaywa likhanda just ukugaba those 3 days elakhanda langiwisa ngazi ukuthi ngizizwa ngilight bese ngifake amabutho Makhosi so ngawa lapho bazongithola ukuthi ngilele yini inkinga right ngathi no ngiright ngabuyela khona la aphinde ngagapha Makhosi ayiqeda lento those 9 days within these 9 days bese angithi ngifutha 9 days ngigapha 6 days yeah kwaqhaqheka Makhosi umsebenzi wami wakudala wangifuna abatshela ukuthi no kukho ibusiness engiyenzayo la inkinga angazi ukuthi ihamba kanjani bathi no man woza ungayipush ibusiness kodwa siyakufuna still ngabatshela ukuthi no man khani ngingena isikhathi ibusiness yami Makhosi ngaqalisa ukwenza the first week ngenza 17,000 the second week ngenza 13,000 13,000 and a half which means it's 30 something thousand imali serious phela leyo khehla lami Makhosi ngithi imali serious phela leyo mfowethu imali ngiyenze fast Makhosi uyazi ukuthi kade ngihamba Makhosi ngisithi ngifuna ukuthi izinto zami zihambe kahle ever since that day Makhosi ngenza imali wire just for 250 so every time kukho special Makhosi ngiya order kanjalo shozi nje mfowethu kahle into eyenzakalile nje igubhu zonke nalezi izithwalo wazilanda zihlulekile zihlulo 250 uhluleka yonke u250 kuphela Makhosi yazi into eyenzikileyo Makhosi lokho ngiphetha ngithi umuntu nomuntu unesithunywa sakhe yeah injalo ngathola amaphupha wangitshela ukuthi no mina idlozi lasekhaya ngesikhathi sonke bengithwebulile benza sona so ngithi lezi nkambi zakho Makhosi kumele ziyabuyisa yeah lo muntu ophethe zilungisa inhlahla yakho zalwe ngayo yebo le inhlahla yakho yeah before in 9 days ishaya Makhosi sengi-right ngizitholela indawo independent ngi-right even nala msebenzi bengizowuthatha back ngeke unginike le mali engiyitholayo la kule business yami Makhosi inkambi zakho asoze ngihlukane nazo Makhosi khehla lami siyakubongela ngalezi indaba ositshela zona mfowethu ngathi inkosi ngaqhubeka njalo ikubusise mfowethu yezwa ngiyabonga Makhosi mfowethu akuhlezi kukhanya mfowethu yabo nje ubusuku uncoma mina uncomi mina uncoma nami idalwa engihamba nazo nezithunywa lezi ezihamba nami emhlabeni yebo Makhosi thokoza khehla lami ngiyabonga Makhosi sezoza ngizokubonga kahle ngendlela eright uzobona Makhosi ukuthi le mali engiyenzayo ukuthi ngizokubonga ngani angifuni ukukhuluma Makhosi thokoza khehla lami ayikho inkinga thokoza Makhosi hayi mfowethu igubhu shathenile hayi mfowethu hayi asingabisachithi isikhathi kakhulu mntaka baba nange sefona lo ntokazi loya ade kuyena ke osilentuzakelayo ade siye samfonela yabo simuza ukuthi uthini phela ave bebahle nabo kodwa bachima amadatha kumele ungithi lama client wakho mkhulu yabona ke nakho ke la ihlupha khona ade sifonele inkosi yami yazi
Kodwa kulungile simvele mshange direct call yabo lento ngoba manje sibone. Hayi sambamba manje. Thokoza. Thokoza mkhulu kunjani? Ngiright gogo right wena. Yebo ngiright ba. Yeah, so lana gogo njengoba de ngikufonele salukazi. Ngiyabona nawe ukuthi uke wazama ukuthi uphinde futhi ungifonele. So ngithi hayi othi kufonele nge-direct call. So la wena gogo shoot into yethu ka YouTube, yabo? Njengoba shootha lento yethu ka YouTube siyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony nasalukazi. So manje sifuna ukwazi gogo ukuthi ke iliphi ikhambe lakusiza and ukukhambela kanjani? Ikhambe langisiza ezintweni zakho mkhulu isiwasho sama-blesser. Isiwasho sama-blesser. Ngisizwe futhi nasi isikhafulo sakho. Yeah. Ngisenze ngisenze 1 minute remaining. Hey, wavela wakhuluma kumlungu. Umlungu uyakhuluma? Othi ngivele ngikufonele straight nje kwi-WhatsApp. Manje inkinga ukuthi awubambi gogo kwi-WhatsApp. Angazi noma mhlawumbe idatha yini. Kwi-WhatsApp anginadatha, ngine-WhatsApp data kuphela. Ngibonile. Kodwa ayisalukazi ke. Othi qaphu uthi isiwasho sama-blesser enzani ke? Ngasizwa isiwasho sama-blesser nesikhafulo sakho ngisenze last week ngolesithathu. Wabuya. Ngolwesine emini wabuya. Aha, asemthatha. Gogo. Emini wabuya. Gogo phela shuthi sithakathe kahle ke lapho. Gogo. Last week ngolesithathu. The following day ngolesine wabuya. Gogo. Wabuya wayezendlini. Siyakubongela salukazi. Usixolele izovala le phone. Manje ngifuna ukuthi uhambe kabi na gogo. Ngcono sheshe sivalelise yabo. Okay ke ngiyabonga. Kodwa nje sizwile testimony yakhe iyaphila gogo nabantu ngiyacabanga ukuthi bayibonile. Your airtime is exhausted. Wavela wakhuluma. Sikhuluma sivalile. Mntaba mfethu. Hayi isiphethile mesisinje. Kahle nje mkhulethu indima sesiyidlalile. Yeah mfethu. Wena yini enye ongafuna ukuyisho kwabantu? Tengisho mkhulu ukuthi abona manje njengoba kuSeptember kwinyanga yamasiko. Sengiphumile ngaphandle for ama-bookings yabo ukuthi nomcimbi lapho ufuna ngizonandisa ngikhona kodwa ke ngithatha imicimbi yange-weekend yabo ukuthi uphakathi nezinsuku kumele kube umcimbi walithi njengalo ngizobe ngibona nje eThembisa mhla ka-27 e-Ivory Park e-Love of Disability kodwa ke ukuthi ufuna ukungithola kubhaliwe vele la ukuthi ngithola kanjani. So manje umuthi Love and Disability kuzobe khona abantu abayishosha mhlawumbe. Mhlawumbe bazoba khona ngoba umcimbi wenzele endaweni yabo. Okay. Umcimbi obosonkondlo nje kuphela zohlala. Yabona ukuthi kushuthi ke lento eniyoyenza ibalekile emphakathini nasezulwini ngoba labo bantu labo mfethu bayadinga ukunakekelwa nabo bayadinga ukuthi bathole izinto ezifanayo njengathi shuthi nje uma benikezwa leyo entertainment nabo enhlizweni zabo kuzothi cosololo ngoba shuthi kahle nizobaphilisa ngamazwi. Yeah, sibakhuthaza. Yeah, hayi mfethu hayi iyangijabulisa leyo nto mfethu. So mina ke la ngisebenza khona bakwethu ngisebenza eParamall opposite amaTowers ngaphakathi eMadam Teresa. Shuthi kune laundry kuthiwa iMadam Teresa uma ufika la ilaundry eParamall njalo. So kune laundry kuthiwa iMadam Teresa. And then emva lapho ke kulabo abathengayo ngiyakwazi ukuthi ngikukhoriyele kulaba futhi nakhona abafuna ukuzozilandela la uyakwazi ukuthi uzozicollectela sengikhuluma ngalabantu bespecial uma ukuthi futhi nakhona mhlambe ufuna ukuze eBhavini Friday Saturday and Sunday siba neBhavu uma ufuna emanzini Sunday ngiyacabanga ukuthi mfethu ngiyikhave yonke konke mkhulu. Yeah ngoba nginami ngisaliye ngicabanga ukuthi kukho kunye ngikushiyile athi sibadedele kuze kube ukuthi sihlangana okuzayo emakhaya. Yeah Thokoza. Thokoza.